to ade mama enefie wedi oboja ye KASIEBO pa na ye de ebrem awiabremu ye ne anuanom nhira 104.5 FM asantuma jatumu na ne de otu okuru rekra ne brabronwoma so krobia brefia asante kotokɔhene wotu fo state to bebi onyamekase naja wapa bebi amoma bata entina na ye bodi a ye kwa haye ntima na abankra kropom dia kokombrembre fan of first street ina na mata konyomo ankra kropom wo mo so ama ye kwanyase ye mo ye sesen na afi ensema du ko twiko bata ko brema ni nyina da ye mo ne bede ne nyina kungu apaso emfa ma amansan sa Adom ni nhira prem to KASIEBO tasty angas asofo ne ye me obidum bie kwaku adu kumemene akwiabo achiwa yi Adom ensam ne de adi mu akotire bi ene se ye bekọ akwahwe ahoboabo a ndisi amanyoko ye ne wo chena da wo de akoto ba ade ayi wo frankatuni ani anura state of the nation address amampani na nado wode mu nsam twudwa vigilante nsam wo kan ye no Ghana fo se pra wo bom mampani abaso e wo na sam wo da na die ya bekọ kane so afọ a wona na na hwe ahodede won nsam so bo mamu akachira makofibu a wase mampanyini beka se na se yantam ye nya fango na so asem mampanyini kai na ya anwa fita ene otu agu Ghana de hye ne ne betwetwe nkomo na ja ejiremu bi ohobia wode amaye ene no mayi ma hyebedwam so mpanimfo asem a wo kan se emra hyebedwafo bi de placards ya kyerɛkyerɛ bloody widow eti wonu mu e kan ye yenkɔwe video ni enyi wo mra no ye se na emra hyebedwafo akɔwe video no omo so omo kɔ ye no wo ma hu obi a no okita sa paper no a ya twɛ so bloody widow no wo ma hu won wasofo a wono so enaja wahwe adanse won sanso wo mai mu wo se adankora wodo wo mapanyini sisa de be ya Ghana da adehye eja benya baabi ade otirato no hwe be afini kwa na wie ye de na kyerɛ se ejina ho se peme abusia KASIEBO na doso ene ya de banani ani ya de mamwonie ye streaming live wo Facebook ya Adom 106.2 for betumi ahwe yen no wadwe nkyerɛ no so fa bi to won mo akwiabo achiwa yi Adom on Facebook anase obidum bie kwakwadu kumi on Facebook abusia e wono mo KASIEBO no wadwe nkyerɛ fa bi to abresem ye besi ne koso e de amawo amana real estate na KASIEBO mafa ho ka wo pensase ho dwo anase dan ya yesie wi a obekɔ akoto wunya ho asɛm de ho na wo so do ani kyerɛ sanso na DBS roofing sheet ye chance pa 20 years warranty ne de ma wo inso beto wi abɛbɔ apetampe na gina ne naso e ho na ne wo bi ade na ni kyerɛ esanse fina ba so ne die na ne esi bishop wo bɔ mode adidware a eboa ma wo de ne etoso pa so nsa brobe wo no agye so wo de hye enye no nko wo na ntini apropro betumi akwa na kyerɛ se bibia na esi bishop en wo mafo eyuso Frago Trading Enterprise was mobile phone no hwaka de printers and flash screens go in laptops ni nyina da wo de bia ba Frago app no ko Google Play Store no download wi no Play Store da bia wo bia na edbebro vitamin rek aduane ankasa nuane nrubum etibomade asa obenu no bia se de bia wo begina wona so sibi man capsules be ma adwo so twabo ho ban oba wo de sibi wo man capsules ene na betumi aboa no wasi pinu wasi ta no oba nom ne de na be ma nom ne de na mkabo mpompem agi se to kingdom jinsen power capsules no ene na eboa na urufin dia free nipaduam na be ma nom bi na se efini free nipaduam sa etimi boa ma moja ne timi sane ne ne dura na dwana kwaku wo je ne 3 points sa no wo de kwananim wada menti yenya daje ne mungura ensem no ankasa emu abusia ye komu ane ye nhye KASIEBO na ase na ye nhwe nsem a apie enne na enura nsem a Ghana mampani na nado dankwa akufuado wode kwatu dwam na hyebedwam sane oman no mrakunni hye no se ye hyafie no ase a Ghana fo sane oman no tibia mu nsem sitie no wonfa ntu dwam obi a ntubi enura wodi ne bohye so ya ne okogina mra hyebedwam enowere mienu ni akirei mampani gina simpie so we brofo ensem wodi tudwa adansie hu ebi baaye yade hua mu ebi baaye ensem wodi baaye de bebre na ne na Ghana fo hwe animu ya ansa na mampani be kompo no enkomotwetwe ne Ghana fo dodo no atwetwe ye no wo kiremo se vigilante fo anasa memma ya bo mechi soso azese wo se wonya dwuma bia wonu mu yotisa amanyoko bi ye bibia ene anu odimirika no wadu won matwetwe asem wo kokodi ni atwa wo kaosi aye wodanio wo binim ne yakọ na anu asante mantamu ayabwaso wasu agonde kwanye mampani be faso ne atu ase enu mampani kasa na amanfo oti asesa asemi amade ane wawu na sam wodi betwa to no wodi tu dwa se sa vigilante fo yi abo ya age bo mayi amanyosem waboso no wontina se nhwe massive amfo na daachi ya bekase wa panimone eti amanyoko NDC ya abo wo sa group ibie MPP su wo bie woni wo tina se na abotwe aye besim ya wonfa dwen kwan a wo befa so no watu ase na ne nsem wodi tu dwai ena Ghana fo bebre en wodi wadwe nkyiraba ye betie na ansa na no ye nkone ntie mampani na
asɛm odi chudwa no ansa was to let the police do their investigations and then prosecute if they found evidence of criminality. The narration that this was another incident of, quote, normal by-election violence, unquote, caused me to expand my response. Indeed, Mr. Speaker, recent by-elections in Akwatia, Etiwa, Chereponi, Talensi, and Amenfi West had been marked with violence, and some people still have their physical and emotional scars to show for it. I could have sat it out, as some did for Akwatia, Etiwa, Chereponi, Talensi, and Amenfi West, but I decided that that would not be the interest of Ghanaian democracy. The time has come to put an end to the phenomenon of politically related violence. The only way in our system to begin to deal with such a situation is through the work of a commission of inquiry. Thankfully, I got 4 responsible Ghanaians of independent spirit who agreed to serve on the commission. I hope the findings and recommendations of the Indian Short Commission will enable us chart a path to ending politically related violence in our country. The events of last Monday in Kumasi, where a meeting of the national and regional executives of the opposition National Democratic Congress was broken up by acts of violence, leading to the tragic death of a citizen, have reinforced the urgent need for us to find that path. I want to use the platform of this message to make a sincere, passionate appeal to the leaders of the 2 main political parties in our country, MPP and NDC, to come together as soon as possible, preferably next week, to agree on appropriate measures to bring an end to this worrying and unacceptable phenomenon of vigilantism. Ghana mampani na nado danko akufu ado nra ne abode tu dwamra hyebedwam no NDC amanyoko no ne nkamomu wonu mu enhwe na kwan a wonu betumi afaso no watu saa hawiase no wonye ho adwuma na nasem oka ye ne Ghana fo bi atwetwe nkomo na Ghana fo kyese ene no wohwehwa ano no wo mo kyese nanse no mo do mo na eti nnura na nye bibia na mo patie ni mo patia na mampani kan ye no. Then another is in the right direction. Esan say sa inkofo ya osi abandiom. Na bibia menije ne say osi omo behia na say omo enhia dia ono ankasa de ne pe ebeye de obes. I think say ade papa why na adwen so obeye nti they mention say political parties ni na ebeye adwen kro no mabem omaka bom se ne ebeye sa ade na eha ye no yebesi ano kwan. Pa san say sebi o mind the intimate trem man ko fonfa atutrasem na hurukrasem nye o mind no moso nti o se parties ni nyina agitum na o mo hwe se sa eku na emfri emrahwe mu no yebegu no o mo mienu na groups yi e o mo de nti se o betima kambom aba adwen anya adwen ba across so okay ade ye enye dia na nso so mu ntimi emiti na president ne so dwen se odemra ebe ejuma na se nkofo ye disbandioma eno nso ade muda hopa eni Ghana fo adwenkyere no no ne efiri wono mo ne yase eyankwa sofo mu na sofo ba ko asasemi ehanu a kyese bodakora abona ade achi bia na sofo puni frimpon eni ewogina radio so na monhwa na muntwam o nyasa ye be demonstration mu be hu asofo a ye de kasoko ebesi monte so ne ye demonstration eti kane twotwofo panina no oda Christian council no wo sofo puni frimpon na ye bo omode ko ne na so no pan ye bisa no se sofo muna na mo se amanyofo ntwam mampani ntwam enya sa mo ko demonstration eti ni abai mu so musen sofo na semnie ni pani adwie ba se asem ba fie na pani bi tumi de na si from mamu amu fie mu se sabi o pani o fie pani akasa eye nkranhye emakoma toye enra bi se eno nkene ha yewure o mampani oye no ensemo a yekeka mu media fo ka enyo ba akofo na eka nsemo no asofo na mihu senkyerene bi se ensemo a yekeka titu media mu keke o mampani ni wo mu etunofo omutie na otia
otie ni ye otie no otie so otie dia ye adwuma enura ehun sankyerene na mimi hu ye no na ekwan ode fashion no so eno so emakoma toyem dialogue say enipa ni mienu no ade na eha wom ye na obi a accuse ni obi a boni ni so na de obo me we so na obo me kan we na obo me cheme na me bo wo no se ya ma wom no atimi stinkonwa kasa ebe ma yo broni be kan lasting solution omu abetimi ayiyi niema Osofo opuni frempon no wadi atoa so se enka ye niema mpani aka nyina nka wedi eye papa na so wasesa ofa NDC ne MPP amanyoko yi a wonum ntumi ntina da ba akum mfadwen wa bra ba akum twene tan se media menti ase wo behwa niema na hyebadwam yase minority workout wonum stage no wo mudimirika se ya no wadwane ya jemra bi atumu o mo se ye bonyo so wasesa mpanimfo anwe ya sa ade no asem yi o mo ka ni se ye no ebi bebe beti NDC for say ai sani yesi ka no yempe enti ya stage workout wose se beyo na saade ne menti no ebe ya campaign form penchem ginafo bi ya chese referee ya wagina mu ti NDC ka wode MPP ka wode edu ba bi no wobu hurusu a na nka wa ya adwobre na no so atumi aboa I am say woman hu edi papa there's a deep mistrust between and among them woman hu ni ehon na nka misusu say they may need a broker. They may need a mediator. Omu be nya ankantem gina fo bi. Ebetumi aye obi nipa bi sani adagbonde ye omu nya eminent chiefs bia nipa omu nyina ginidi na omu buno obi anka MPP ni NDC fo ni nyina woni mu gidie fe won fa duane mfa omati konsho manum no kura ho ha obeka nanka womu ye dialogue na womu di nkomo na onu momu aida se nipa na ekuo betumi aba se nipa bi o wani onyam ana ekuo bi a e wani onyam se United Nations na Africa Union num ekuo bi ana nipa bi nanka wa the one wa tena pruti because me be some who say MPP for me NDC for cancel me na ejabem asem no ko so why na odebe bafo Wasofo pani wopuni frempon no pani kanen no ene twotwofo pani na Christian Council wadano ene presby esofudie wo mo sa so kira de kira asofo ade Yanko ya nim tie se de afa ni ebe kwa amano ne akwa akopɛ obi ananim onyam pa na tikoti so obi anim na waba betena se de omafo fere no ansa na MPP ni ndisi amanyuko atutura sema ekoso a ye de mema wo so metimen etetega na de hye de ba ha no wate ase atumi atwa so mo waka yate yanko ya nim de ne yakwa ndisi amanyuko na kache na wachena da se wo krompo ne Adom ne da so tenkwamu a se de etie bia busume ne da etoso aduonu miensa ndisi amanyuko chitafo tu ahene ne esi ahenefo wo kwa kwaso kokrumu mutia no hweta na fe wakwa koto aba panyini ba ko obehin franka frede ede mom mampanyi dada John Dramani Mahama wase abosumani me kwa ne prensa eni tri ewom se ewro ne ka wafa na betri efie pinu ne dunsi abato ni mu ma na chiri hunko de na so nyade na bemabu esanse be ma hwese eno kyere se wona ho eni ti se de tie bi obesa sore wo be prapra no fin na fe wasanso ababio na se koba so manfo tena se ne woto aba de mana efie pinu ne aduonu wona na na doda kwakufu ado na nipa MPP amanyuko be yi ne so metu franka famu ono ne one ne be chia yam edi asiado anwoma so magana de hye wuhuso na ne nyina da emu no wopanyine bi te se Alban case for so mana baban akopiem wo membra hye badwafia wa second deputy speaker ewo ho wono so na adwene se enya de obepene da amu wopanyine atimi nani zo ade hunu na atimi abam etu okuta ne na dendenden twene ba fom wo se hwe ene wo ben te se jam check me posim to kru wopanyine Nurudin ezo gina wankwana se de etie bia abato no be kɔ na wie no mafo betre mo de ewo Sylvester Mensa panyini pa mre bi atwamu National Health Insurance wana ne da no enso aye na adwene se die tie bia wa yire ne fupini ne fumpi na afi waton ho amomafo ato aba ma na ne bekenka ba wie no wakwadu America trom na chifu toponya de obi abehu no Dr. Kospio Gabra mre bi atwamu no so yesoafo a wo hwe fidi nyuma ho se so wo mayimu en wo no so na sema waka nyina da NSA yesoma de sebe wo betumi akotia bese nti se die tie bia no wono na se na fata wo betumi ahimfra ka de amandisa amanyuku no na ne bibini bro ni guzistano enso aye na adwene se die tie
bia no na ne wode na ho fe ene ne modern bo ebedi nkunim ama Ghana de hye ato abade ama no Professor Joshua Labi enso kirema waso ebefu mbokuni na wabempa yie eti said e be ya o man be fa ne ntima pa frenti na ne yemfa franka ne ma no wohim na wanye tumi frem pipi amanyuko ne nsam na afi watimi aba bebo ama ngomesua ne no man so atimi afa ne ntima pa fra emu nsam akoye bebrebe na hoboabo ano yakwa ahoma ne so ne ne twotwofo abade echa wo gina ho edema NDC amanyuko no Peter Boama otuko no etwetwe nkomo obanyina kwa ba no go so many adam mpacho no memboko de atomara kwa yankopon de se sambre de muni adaje esansa aka tworo ne bo ne bre ne duru kra na hoboabo am ti sen ya hoboabo edu akwam ya kototin semino KASIEBO ye ya ama yatina hwefan se adewa be yipuma kwam na electoral commission for anopa 7 AM omobiti party penifo election directory terminal wo mapie polling station ewo 276 centers emu 275 constituency centers na emu baako ewo national headquarters no ye party fo wo mo wo amanone wo mo join amanone branch no wo mo eba beto aba wo na ye be wo constituencies bi nyina de party internifo wo various constituencies branch executives constituency executives regional executives national executives former government appointees wo mo nyina ebekọ ho no mo na wo mo akoto aba nti we ni nhihye egu akwan mu ye de to aba no watchna anopa na post ni be close 5 PM constituency there's niensa na say 9 bi wo hono ma wo mo because of ensemble akomi ni niensa nti no wo mo de wo ntimi ndie post no e ma ni close 5 PM because curfew wo hono mo chire pone bimbela ne na sefo ene German north na say German south wo mo so wo mo curfew wo nti wo mo de wo me pon be 3 PM na 3 for example because of the issues in the community no instead of one polling station or constituency on ya mo miensa wo mo betimi ato aba no said there problem bia emba na no koda nchen so electoral commission for ya to aba ni 5 PM no mo kan wi wo mo be collation or national collation center no as far as na wo apenya se o mo de o mo agents be ko ho na wo makọ witness party ni so be witness that man na so party ni so be collecting the results ewo headquarters ye be hwe ne de atoto ne yisifo ne ye no ho aspirants no so wo ho kwan se wo mo betoto o mo de na ye de bia wi final declaration ya be ye wo party headquarters wo chena animre yanro ya ni obi ti say Dr. Kospioga Bra twetwen komo ma na ne sema wo kan say no ma bi nheda nkoyi esan say register no no ma ba ko mienu bi ho mo ne say yemfomso ho wo ma ka ma hyeda bubu mu amaso mu nua no na mode nam so abochena da mode kwakoto abayi wunyi ni say ho kakra no wanhwe ya ye beto aba no be wie na menteme ho ase beba we beka say na ye sisimi ne yade the yes was a problem in the background because almost for what you have to ye 2 more na the degree wo no ma na litigation wo nti na man ka ta branch elections here nti obo say a constituency bi or branch bi or na ne die nim because constituency bi o kra constituency elections nti na obo say obo hwen ka ta mu no na wo constituency executives ni nim Sanya money na no you have taken note of all of them update your more church say anything na aneha ebi mu edi ni hono mo baby ye be koso aye elections na so ni ama ho kwan ama o matimi ato abayi o mo executive so ya ama ya update sanya money na enti sure say by otina de register bia obi ade beto aba when the conscience de problem bia eni hosa yanro concerns no mu raise e bi ne say register no nipa no eno ane say ni din ne ho ni mfonyini ni ho eti se koba se bia obi kura na adwene say wodi obi edin ekwa akoto aba enya de obetumi a kire say yo no ana say nyo no a eti say mu the pictures na ba be ka ho ana say sign it eno no ya kire mu say entimi enkoba ne sa say ye benya pictures no de atoso because you register you issue dia elections ni na no emprebebre no be and count any panel any position any branch across wo any phone number because here again say
branch bi nipa enkono de se wo ye se wo sisan obi din ase man ye enti bebre ni you so am fa pictures ni che ho but say em pese a bed cause problem ni nti na ye be resolve sa concern ni nti no ya hye ne kete se wudin e wo register ni mu na obeto aba ansa na obeto aba na e ji se wo de party ID card ana se voter ID card e de kire ni ehwe ni ehu se asemesi ana so bentin wa wudin won krata mu sa no ana wo voter ID card ne so na ni edi na voter ID card ne so kra picture ben na bo ho mfoni na ewo ho no no e wo asemesi na ugina ho no na e mfoni asame yatimi ama okwan ama wato aba nti sa hye we nyina no a ye de agu akwan mu ne ye gin se eno be kiosa challenge na teacher na any register ye re bambo ho nsam te sen ye bambo ho nsam so bibia da akwan mu ya sekete se police station bi ani ho no ma private security bi kwa ma security issue ho nyina ye police for ya taxi police for ne so mo take charge completely ewo police stations ni nyina na ne ya tete se ya no mayo magen so mbeso man koku bi amoma bedi nyamra sem wo police station ho enti se wo mo print NDC ntare ni na sefo e dia akodi nyamra sem ni enti no na se obi a obekọ so private security man NDC bia no ya stop wo from working their activities ewo police station enti ya se police force obi obeba also in security man bia na se o se NDC atare oba bedi nyamra sem bia police fo nche no na emra no enemy ndi na ye to so bio mo so ya se police for necessity an ye nim se that invisible forces need data forces MPP4 militias you need the vigilantes ebi mu everywhere police for no mu security agencies ni mo ma wo mutimi use police car kra ko di nyambra sem ne ukasem se se ne e ko so wa ye wa so weso agon eti yesre o mo pa ye mpe police for e police station asabi o mo free sampotem ho eti wontimi mfa police ni free kan mfa ne ko eastern region se onko no nkohwe election ne so wo ho otuko no asam na wo kan ya wo kofa ya waso weso gonde e ba yi minim se eno ho ntina mpanyufo ate committee enti wo kan de fa ho ne de ho ne kakra ne de mani nye ho me pa cha o no mo asam ne de enye debate obi anim se invisible forces na ekohwe police kwa se ate commission uniform kra commission ne dwumadi ne ma na wie ye ne de ye tumi ko kase wi ana se yi na me de ma enti no de ye ni elemu yeah, my no distract information. No Ghana media ni to insano. And the point is that you say police for no your mumbo modern so mumbo for more free potemu na ye to abano. And you say Ablikuma Central and I say Swami any year can once police ni obegina police station or Swami constituency no. Also a police in your year Juma was a police district command hono. Said the beya and no sa no kuma mfu ni na ni so no ye Juma wa ha. And on the invisible forces being the same uniform, my name is not police station, and my name is cause trouble my end. Into when she say, I am a police for I. It you only probably for beyond so I and I didn't say, walk a copy police at Ayasha, and I copy NDC at Ariasha, and they could in Abrasam police station, or also say a man a caution. Now, police if I say, boss, on the bomb when you had the hole, now on one or take charge of the election, and correct his eye was work on the enemy. Into the any so. Se wo mo adiase ebe yoyo ya bedo wasanansa obekọ ne nya ne ntiese kane so afọ no hwengu mesu ahon sem so former education minister onukoya no siga na name South Africa wonum nyamfo li Ukraine wa free minim say amanyuko no matia empanyufo de be na mosmo ka fa ho ene ya ntiase mpaka ya papa onkili san yese no ambassador li Ukraine no ye vice chairman my party no and they ya na many serve of functional executive committee a very 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 solid character, very deep and intelligent man. Said you there is no dull moment around Uncle Lee. So only Uncle Lee will meet you. Our best stress who can't me will meet you answer. And an okay anti asempa. That's sorry I say Yankopon Alton Safreno. Ama and party officer in na na as a pressure every year so na we so abe county ama enye yi kra penifo hwe se ye mu ye de ne nsenso fo be nhyia mu ye a ebetu anamo akọ na yakotia na busuafo enti se mote ya em se busuafo nso ye check wo busuafo no omo yi aso tire se ye no pe enti awekosem oye ne kese na ato Ghana fo na mote ne sen no yare ana eba ne sen
no mun nsɛm ne deɛ yɛ ntanti details no ntimi yɛ sure sɛ mmerɛpa mu abusuafoɔ yɛ ready sɛ ɔmo ne mediafoɔ bɛkasa ɔmo de ne yɛto no no ɛbɛto dwa. Yabade wase Peter Buama otuko no ono ye twotwofo abedi echi edema NDC amanyuko ne naja yane na twetwe nkomo ama wo maho boaboa ene ade nyina da wabɔ ne boa ede ato yanim ne yebeto akasiebo no so ye toaso na ye testia ngasa kasiebo ni Adom 106.2 FM so ena abusuafo ede kasiebo efri emamwo ye toaso ye kwamra hyebadwam na omayi mra hyebadwafo wa breba ne sa ye bwaso wasu ogun ene wo kwato abai wo wonom nsɛm aporo ye efri mu ba ye ema ebeto odwase dom kuma ewo mra hyebadwam se ye maami Lydia Alasan ye aboto abama no constituency wonom maami da bi obesode so obebisa asɛm wo mra hyebadwam wo mu bepie wo be stage workout nti no se chine oda bi wo mbekɔ no wonu mu ɛhyase de enkrata bi kyerɛkyerɛ ye ya na watwotworo so ene abuka ne ewo krata yi so a bloody widow ekunafo a ne nsa ho mogya twɔ ne nsa mo afɔ mogya nkoa na saade ya wonu mbɛyɛ ɔyɛ no mra hyebadwam chia medi to dwa sedabi wontumi hwɛ mane ma saa nkɔso eti mra hyebadwafo a saa placards ya no watwotworo so bloody widow no okita bi a ebeto odwa ne nyina wonu mu kɔhwɛ video na video num no wayi wo se maako na so twen ye ne se fata no wɔde ama wɔn yenim sɛ wo hwɛ video na nkɔ de sunsunsanso aba ene mra hyebadwani ɔwɔ Ablekuma Central Ebeneza nate anu akwa bisa mra hyebadwam sɛ na video no mokɔhwɛ no ɛde ne wo mu nka nkyerɛ ye ne wobisa yese pe deputy majority leader adwasafu kiremu se video no mo hwe yo so mo anhwhie o mo ye video mo anhwhie wo ne mo yanse video na nena musa na yenti asem bisa no. On the 6th of February, the deputy chief whip presented a statement when the member of parliament for Ayawaso West was sworn in, and there was some placards thrown. The then deputy speaker asked the clerks to produce a video to show those who use the placards on the floor. I'm expecting that, I think they were given 2 weeks. Today is 22nd, and that means that the 2 weeks is over. I'm expecting that you have that report so that you know how we can go about it. Enya emna hyebadwani ma Ablekuma Central Ebeneza na chen wo bi samwo se na report na watwemienu ni o ebonyefa Sara adwasafu chemo se de report wo se wonum kɔhwɛ video no na hwinim emna hyebadwafo no a Ghana fo bi kura ate abonten a wo hu so omu kita sankrata no so omu de omu video omu kɔhwɛ no omu hu hwi omu to omu twe obi aso enye ye. The speaker, the information I'm getting or picking up from the table office and the clerk's office is that indeed the tapes, they have a tape, but the identification of the specific members has been a challenge, and the tapes has been presented to the first deputy speaker. The speaker, I want to assure members that leadership will take the matter up. If Parliament tapes are not as visible as we're being told from the Public Affairs Directorate, I believe that day there were other media men in the chamber who might have recorded what happened. So, Mr. Speaker, we won't rest on that. We'll make sure that the directions or directives by the first deputy speaker to get the tapes to identify specific members for purposes of content that has been cited, the speaker will duly ensure that those tapes reach the first deputy speaker and the privileges committee. Anya anti-Sara adwasafo emra hyebadwani ma omanfo ye obo edome kwabenya en wo kyeremu ese wo mo de omu video mu twa no parliament wonom no omu kɔhwɛ ye omu anhu hwe eti media houses en ye omba Adom FM ase ne ye wo video ni bi ne ye de bema wonko ade a wonu bekwa kɔhwem wo kɔhwem no hu woni a na omu ayi omu aba na nyesa na omu so omu de omu ni to parliament de no so de a ɛwɔ de hu omu antwa hu omu cameraman na no odina wo sa ne wo twa wantwa hwe no wie tonto
one wode baye na emrashebedwam achi amehin wo benfo maikokwe ene wo se enra ne esi emrashebedwam wabra na Ghana mampani na Adodanko Akufo-Addo walking kind state of the nation address was a BC do se beba se epani bia ba emrashebedwam wo kind statement na emrashebedwafo nyina betena se edi wo bi ankasa wo bi eti asem ni din was a BC da eti emrashebedwafo Ghana for mumu wabaso no ono ne dia wode bo wabaso no enie of the fourth republic shall put an end to placards that calls and allied activities which actually derive from the dignity of this honorable house. In fact, our standing orders prohibit placards in this honorable house. It is our decision, and all of us, that no matter what political party is in office, no president of the republic, whether from MPP or NDC, shall be greeted in this honorable house without decorum. And which conduct, or what conduct, are unpalatable. Eni emrashebedwam achi amehne no abasobode e wose ne enrom ye no palatable ka wo manye ne yedi anka ye on palatable na we die palatable die yeye abutua ye nkom emrashebedwam we na ye ne ensantwe ne abedna gwasanti ase edu ne ye fiala eti ye abonu mponte momapon wa na asede na ekoso efo ebiwai ayo die na asasi emrashebedwam biemu ebiwai sara o kaye no Friday ya ni obojae Sabre Kasade, idea showing Musenche, idea parliament, be ageni proceedings. You say, Yamia more NDC for a Twaba, Obi Obedio Monima 2020 elections. This is Uba Chamber Crabasha, NDC for no more cra, Ukaya, and Yadia Krabidu Bears, 10 members, idea of more teaching in a Mukomu constituency on community elections, you know. You're showing me a brick to a parliament by Janina members and Atimakomu constituency and Kamufusa almost bit Mako Bompire and Friday. No, and say Sabre the idea parliament Omuguso really business statement away and idea of parliament to admit a statement by community members of parliament contribute to a statement is the same. And see everywhere Baba the idea in Chebia house in the best story, no Makoto or Mujuma, so our prime minister. Mo ani adwuma Adom kuma de wonu madu constituency da wochena de besi dwoma ama na eba na asem abeba campaign yensantweni abedna gwasanti asiedu ene no Yantu KASIEBO ni su tasty angaza ifri Adom 106.3 FM na ifri na ebu fupa na ebu ni china kopiem asantema adiatumu ene yisra 104.5 FM na yake yantuma pa manoa ensam no yebo na bede ede amam no yetoaso de ane yekwazemu na bwatwa wo se imrashebedwafo se video no mahu wo so mo de no wunse proceedings ekoso e free brombe hase abompa yi kwesi on bepon nyina omutwa enti e toda kra na ohia bibia atum ko parliament ono mo kwagibi omo cameras omo ditwa no enti omo de omo se omo camera na capture hwe efa omo hunso obi akita yi krata bi atworo so enti omo beba ye high see dey wo bi capture nipa capture nipa na nipa ni nkita paper ya tworo so bloody widow nti ebi so omonim no omokata no wo ho no nti no ya omoba ha ombenya bi nti ye mre omubi omobeba abeji media houses no wo a wo bibia abusuafo omonom wone ye omso omuhia bi omo de na ntumi ankapcha good luck Jonathan here no kan was there is God no problem yakoya nim dia kane soafo a wona na ha wode de won so bo mu amakofi bo ene waba motren waba bechirum wo se wo mampanyina kogina sipini apaso akoka Assembly state of the nation address won de wo hu de say anwa fita no mampanyina otugu Ghana de hye nyina da ni nyina da ene se mampanyina emre wo gina sipini apaso ene wo se atadwufo wu anani wo magana yatede ni nyina da ene se woduma kuma ba de borbor ba de wanye ya bro wo iska kokko sika dwete sika bana wode ma ye ene ne de nchemrebo ne ade nyina da wode dom ye na wasa mafa ngo de apiso
say yenye na sentem krafo fraba aka energy fo no muko hu ye agya wo mo de aba monten na asem ye obeka ye no panyina makofi bu ase da asem na wo mapanyini kan de wachia no esa so mapanyini da John Dramani Mahama ne penso energy mako bi e friend say has energy na kire sa akomadodo aya ka bo mu mahoden ene wo mko ye no mko hu sadi na no akire no mu pia so te se de to dame e de koma aka energy fo eti ene so mapanyini kogina si pie ni apaso no de abaso bode ne komo mapanyini da kofi de woje ekofo ene wo no ankasa no de a na kire se afom kwan na aka akumya gene kwakwa no mo mapanyini ne nsem okokan ya enam suntie ho anu ye abanene. There's been good news, Mr. Speaker, with the recent announcement by Aker Energy of one of the biggest oil finds in Africa. Mr. Speaker, this has led me to think that an MPP government must be good for Ghana. After many years of our looking and almost giving up, it took an MPP government to discover oil in 2007. In 8 years of MDC administration, 13 oil blocks were signed and not a single one was developed. The first one signed in 2017 under my government, which was with Aker, has led to the second biggest oil discovery in Africa. Enough to make a believer of anyone, I might say. Omanpanyi no ena ate se waka nsema ya boje ne so ye ewiase ya se nchine kanfo na hona nso poto kasem wo mu ase bia no tai kan say if you don't say I am, no one will say thou art. Ena sa akode kai wo so obi amana ba so no abebo ne trumpet etu omanpanyi no wo bo ne trumpet popopo ama mansa nyina date bi na ase bi no panyi ama kofi bu aba bontia ba be trip so omanpanyi pa kanya fere no fere na ko ba mi abuniki esa sensem na wo kana no kurinim na asemba kwa president kan o energy sector no me correcting the straight ahead. We're completely yaman information. No? President say, MPP Abanwe and I discover Ake oil and you no correct. No Caribbean. Oil I discover Hess energy and discover in a Hess or no we discover oil for Mozambique. We are Bresso and all con what tons are block no. Ama Ake oil na Ake abegisa discovery no nemo mobile no obi discovery so no one say discovery na has who ye also 250 million no say a also saying 250 million into any new discovery as it means say enye MPP abanya breso na sa discovery by ebrebe na sa is NDC abreso eni ayekoti ye kane so afo no hwe ahoden de won sanso wo mamu ama kofi bu ano no ene oni aduana ba kofi asante twetwe nkoma wo de sa asem nyina da etu dwa no na panyinu bia wabene peye wo ahoden de mu nsemu ye friend Donald Masha adu kasebo ne twetwe nkoma no so ensem na to da bia na akwesi wantan akwati service pan kun na haban panyisi etase ne banyansafom etisa wonya obi a wabene peye wo ahoden de mu nsemu a wontu ase da ene yese na ne atua bisane agro na posa no num so na atene kankan anya bia ye de ne etie Jakasamu ne chirim na Ghana de shentiase. Discovery ni there overshare Aker Energy for no almost take it over from Hess company no. So Hess for no started discovery no. Almost started process no some time back na Aker for no buy no be hu. Almost take you over. But this Pecan show now almost come on no. It's just another well as now almost really and make sure say area now reserve now oils no one very very good I even say now the almost that no if almost really peck no just to make sure say one investment very good as in it was just like something to make sure say omobenya enough oil in the area so has for to discover second way no in the area of 2012 that was the time so just 2018 we asked me almost kind there it was just a matter of say almost just to confirm say I'm past the very good that was just what it is.
Opanyini Donald Marshall no we obi a wabe pay wa hodede mu nsemu enene wade atudwa se mapanyini person ne baye anazo mapanyini da John Dramani Mahama person ne baye emu nkiremu ne ekoya yikotie no abusuani amfia ni enkyeremu wonkran aseye na awudu mu wo makola dwadata ye dabonum no a ye wo dwadada no wo honum wo wode wo emayi obi abobɔ ne sese wudu table si wonum a no watena ho ɛna mpanimfo se wo ye modern market ande awokɔ a ya seda sidan kyenkyerɛnkyɛ pa ɛna si wo ɛna mayi titimu ɛma premanfo no wo sika no agye shop ni bi na wutim ɛhɔ no wo tɔn chensi ɛniema ne bo den niema ɛfɛ wo makola dwanimu shopping mall ɛhɔ no mo no ye no ɛna deɛ ɛkɔte a yɛsi egya tɔ sɛ adwam no egya fɛfɛfɛfɛfɛ yɛ mpanimfo ayɛ a wɔsi ɛfrɛ no modern market egya tom ɛba ne sɛn yɛn sɛntwɛni kwadwo mɛnsa abrampa ɛne wɔkɔ yɛ kwadwo akwaba yeah na wokɔ yɛ edwa no hemfa deɛ ne dan no ɛfɛ no koran sɛ yɛsisi ne bebree eti hemfa deɛ poten na gya no atomu no watwa sɛ ɛhwɛ makola shopping mall na weesi no ɔyɛ 6-story building nti sɛ ɛhwɛ obi ne store bi a wɔfrɛ no City Gold ɔno okita dame stores no ebasos anana ɔdze ton mbesafo wɔn hwi wig na jewelry se ze wɔdze gugu wansa na adze nyinara ɔton bi wɔ hɔ nti anɔpe 7:30 na ɔmanfo wɔte wɔse de wohu de egya fi bebi a wig no gu ɔreba nti wohu de egya reba no ɔhɔ so na fire service one station no on shutdown ware bia na wɔto nsa frɛ fire service fo na wɔbɛ na wɔredu gya no wɔdambro bi wɔ hɔ nti ɔhɔ na wig no bebree no gu nti wɔdum gya no koraa na wusie no ehu dɛ ɔda ho reba nti fire service fo when out of time pa sɛ ɛrekɛsɛ po ehu dɛ wusie no ebu da ho wɔ hɔ a ɔreba enti metwase a ɛdan no baabi a City Gold wɔ na ɛhɔ na parking wɔ mayɛ modern parking na lift nyinaa wɔ hɔ no ɛhɔ na gya no atɔ no anaasɛ ne fa sei no sɛ ɛhwɛ wode modern market no ɔwɔ tools baabi a national fire service fo wɔ no ɔhɔ no ebu wɔ hɔ na shopping mall no baabi a bɛn law school no ɔhɔ na shopping mall no wɔ nti enye baabi a wɔ park cars no na fire service bɔ hɔ mo nti wɔn ama egya no ntum and spread anko nkai na aka no enti City Gold fo adam yensa no on kete wodina on bonus din e ba sa na okropɛ ɛna hye enti za ehwɛ mo wo so na downbro na nzama no gu no e fan dɛ ebie na se sia yɛ kɛse wa hyewa ehu dɛ enwi na ogu wɔ no ze wonderful eti nwi no nko a obi empra japade bi anhye anka ho yɛ ɔmafo yɛn kɛse ase ekɔ wo bɔ mo dina ho na wo inside no ohun de wusi no yɛ dam no wɔnyina wɔbɔ modern point yɛ kɛse dze obiara mpra obiara nwu a sese yɛ kɛse enwi na ɔwɔ no na wahyewa a wayɛ ɔwɔ na sɛ ɛhwɛ so a ɔnam bebi a azene sinti wama ndɛ makola egozi ayɛ basa osande wa block akwan na ɔwɔ ni na akwan na ɔdam no nti ama traffic so sɛ nam kroma traffic aba krom pa na woni dum judgment for no hwehwe nkono no mutimi state reasons ne yakofa agya no hye ne ba ya na sɛ wo mukra stores ne ye wo de no wo matumi aka bibi DO2 Ellis Robertson Oko na oye PR for Makola fire station na wo no ya ni zin komo o se de when at of time na say wo keseze ontum nkan de ebia obi ne eyi oda to ana de electric ana de bibi ntina taji de wabo modna wodum no wi ansa na wahwe sentira onam do ma dami ejen bai osare cut out de se hwe nanse omanfo one shadan fire safety de edum ja wansam no one fan ye adwuma na obaye de bia de bibi na wondum no wa onam do ma wama de mazi na aba awontum amfa won sen sidu pot de kwesi anada ama na wama dami je wa aba me na wase abusua yensantwani kodwo mensa brampa manebo eno no wedie nyame afafie shops no dodo no anhye beba kope bi na kyese ahye nti ye twa nhwehwemu no yanto akasiebo no so tasty angaza yensan ko biu ne akwara NDC primary so na akopie mu e wo kyerepɔ ne ene ne potem wa ensem ebobo ba ene se abato ne de beba so na ne omanfo eto santene one logo line wo kwa cha akosua president sakati ko office nya no akono akoto abasa hwe be no me ensan na kyeresa abato ne de nyina da ba na wieye esanse ade hwehwe na to omanfo bo potem so kokɔ mafo ene chokosi fonto kwa omokɔkɔ enene ehu susuanso aba beduru sampempensuyi na ne kyerepɔ ne constituency
director on the about one self so the ndc amanyuku no your friend seed of sedu Adom Kasebo na twetwe koma me na chirum say no kre ni nyina aka no ma mpanyfo di gugu apono ho se de be ya enkoba se bi e beduro nyimre no se o se moda no no manfo da so eti o se ye to aba ebi mo se ye kenkan aba ye twan de obedi nkunim ni ade na ne koba ne sa na bambofo mo sa so ma wanka sa beti pawo eti ne se be ya obebo ho banti no miensa kai no ade bibia ba na wiye dominated branches of the party are going to cast their vote in Gerunkuka. And that of Tambong, those who be casting their vote, they will have Tiginga, we have Jopar, we have Naja, we have Lamaram, we have Naboni, we have Waku, we have Nanchem, and then Tambong itself. So all these communities will also be casting their votes at Tambong. Then the other branches out of the 64 branches will be casting their votes in Charaponi. Any I quote ye pennypo about one self so the man this amanyuku and crabata and watch Roponia about one person so seed off. Said do not have a one literature common. I never seen Iliasu 170 another one near the chair free to trade at the Bapem, Ilias Aquaba. Yaro say no me and sign up for the other 2 months to say. Then you drew and found was what we say to me at the BB about a year. 1 month for 1 potem on homogeneous. Kumi Ebra Omodibe 2 Jano a month for not a modern Kakana, the Antiquana, sa Omode sa Eba Nomi and Sana said Nomi and Saman Bono, near 2 Benaria kind of where we be a month for our more a chip on it and then put me a huno ebusu Santo Kone Baya nipa wu ya mo share diamond for January ehu eda so ewo mumu enti eni ebi no ekasa na yebu so mo mo chese omo no NDC delegates omo chese time na omo de ase no eye party tronem wo mo beto omo aba no wo tambui no omo chese time na omo de aba na ebo apa be bo mo ye pa because mo ewia na omo wo no emu oden sa wo beba na se eye bibia kura ni hokura na ya enye izi na ka we no ho no mo nti omo no hu se ebebom nti omo beba ntem se be ya endu sa no na omo ato omo abaye na ohwe omo tripo ni krum dia omo de omo nim se ho de eyifia ni fie na omo na omo free ndia me aho don de ba omo chese omo beba ntem se be ya ebre na mpini for dia to ndu ho no na omo tima to omo aba omo kan aye. So Ilias ya bedo wase yefensi ya mrepam no yebesa no atwetwe komone ahwese de no Mexico ya na musini Ilias Abdul Rauf tifidu mantem ho no bata woto nkra edemayen ani abusuafo yemfa madwenkyere ba akumienu na yenkwa nimu na walanwa kwati ade na dikan wo sehwe monka nkire wotukọ no ma yese MPP amanyoko no yeni adaje ye china wonum congress wo bi be kasa wo ti wo bi agumu se wonko no wonko se wo bi wonum awe wapokutire na esoso wadaye eti so obeka se MPP amanyoko no abopo se wo china wonum congress abo koye wonum kwa akogune de monka nche otukọ no ma yese MPP obi anya na dwense wo koyosa kofi kwa acheso adienie wo se wa show NDC gurushi wonum se bra bo se bra vi se ade a china wo mo koye bibia ni hwanu mo a kire se wode dwoma ma ba obedi nkunim etimi de ni om koye na ewes wo se bre wode free Paris ene ba ye Sajingo GH so adienie was no kwasem ni se news na fantastic meetie papa na manso memfi enam di free obata kwadwo competent Joseph so adieni was meetie mu free nkran 37 na KASIEBO de testi angaza na omayi ma hyebadwafo wo ma show maturity ye ka maturity a enra ne omo ye no eye papa na ebi wai kwasie de be ye ma woda enti mu wish me happy birthday in advance no anam de atum no obata adoma so edieni ose KASIEBO no testy and clear papa tema community 12 na me cheza me she na monka nche mampani se enra na sem bi oka ye ne some point wa ya de papa nyankopon ka no ho na dwen ode ama no no won fa nya dwuma saa enkonanim ankla to edifis painter na eba won so ne de ye ode aba ose bi wa nyankopon ka mu na nura so na ne de ne nukremu na mampani eka no na mamu etoso nan ya chese ye komuom empanimfo a yenya bon woni a wabo ho mode pa ye twa abakosem a mampani na nado hwan ne betumi ayi ndi afiri mu wa bom mode papa asem no ana wo de atutu tudwa no
Adom trotro yen kwa ne yankofo amanfo adwenkyere yese nyanse ni ba kofu tirim na ne kusi bodo wo same so mesa enya ba kofo ena nanane abrewa eni ti adom trotro wo manfo adwenkyere ne yankwa ne yakofa damje yakwabo kuridasio na da tawu ni no boja ya kasa ne na adom trotro e testi angasa obenye first charge ajana kasa dafia na me kan say sa vigilante group no mo kan wase no so mo ka so mo bunu kekesa no a me ntimasi the share be bien no a obetimi a second final papa mo nka me be ya sango mo ne no omo mo tetu mo yie omo ehwe se sango fo no ko mo no omo chocho mo din na ko bia na mo numbers se boss sa ko no mo bi ko di bone dia na man na di so ka tu dum kaka omo mo ta ko di bone fo ko bi baby o ento mo nya omo enti to mo yie mfa omo enye di papa be boa omo ema no yo ya da se o pay your first charge if I join from Isaac yeah me pese me kama okoto no se hwan ne ne NDC support charge and say oma bato ne mfa MPP for who omo no manya oma sem no ko omo de house for ne ka ana omo bibi o so omo yema omo nyema because e bi ni mo mpne so mbe kinchim nkofo ntade aba no ama mahama by force eno na akofo wantwi aba ti so omo ankaza ntana mata omo nka omo ni no ma din free MPP ni ayi aban yo so because omo asem ehun hia omo na saa nti so mo bibi a omo anga san omo hwe no mo nye there are charge vigilante issue na government the boss so state of the nation address na very good but the American say one odi o di kan ahye police mu soja mu a o ma ho kwan ma bi ehye max e bi di se adwuma no o hwe no so sa ha na no because so person gather NDC ni MPP dia no omo mu jai sa na ye ne dia omo odi o ma security forces mu no omo nye armed people a ye training omo na ye mom kwan so mo kom montin no mo kodi nsamone no ye nhwe se obeyi safo ni nyina pie na se be ya NDC fo so di omo ye baka na ye pie safo no na ye gu sa kuo no amasa amayofo kuo mienu no omo ye bibia police ankasa soja fo ankasa ele baba ede baba bo mo ba me charge kaga me so me ka che na ado dan kwa ne se se no ba ofie no ye bone na obetwe na so a hunya so ko fe ne na se ne ma me abetena ho ye do ma ne tumi nyina ahye ne nsa into 2 minutes that channel so nyina sa to media no so na mfa ngu sa vigilantism ye nya meeting bia yo da suko ko du ku ye na bia du dia call up party si o so studio na ko ku call up party 16th March ye kaja gumu ba no ahye warrange esa the news for ye call no ye bebo ampe ye beto ware na ne agudie dodo na wo ha ye bebo no ho chaskele ye bedi bi o mi foshiwa bopare aso ne ade nyina da bekoso wo ho na mum kasebo de se ye mu de pa de amanak real estate papa bi fa ho bo am ase esa se bebo pa wo pasase ho dwo fom a wo no obi akonya asem langa di bi ankwan ham ko boss tro amu ani nya te se rastama ase bi ofri sem mpo mu ba na ye amanak real estate papa when I also do any tre DBS roofing sheet na ne osi dan wie na se wrade wadom na oboso a no aboka no aboso preko wo no ma no kran so ne bo no so fo eka ho ne mo me papa wo de be bodan so enso beto awia be bo apetampe empone enso gu so na wo roofing ni nyina de afiri so ntia bia mono esa se agi ehudi ntia ma 20 years warranty sibi sopu semana nkasa se koba so wudi dware a etumi bo ma wede na eto so pa wo bu anipadua ne na kwa tutum kokko akwa te se dame juba mampede ekro wotin wada krodo so ene ade nyina da de guwa bomade aso benya sibi soap ni bi na ja wo de akeka sa na aboa na gini nyina da fro ama wede na yakono so nsa abrobe no age so wode hye na se koba se nantima propro na wo so sibi soap etimi ne pa ebe ni nyina fro de ama Franco Trading Enterprise wo cha de waso akoya wo aba wo akoya waba na ne mobile phones no wo boni don komi wadi tonton sansan ya toso wase amanfo yi won to the low no wo use ne high ni nyina da ene se ne bo na efo ne mum ye papa de kuta obi atu so ye guy ifra bruche na ba nye nya yanom die bi podwa fo bi eta waso wetumi ye hyesa utran ko ya betia no pe eto waso ba kwa to atwene francophone so de ente sa da bomade asa obekọ www.francotrading.com na francophones.com presio da na ba bia bobia ne famro Vitamric aduane ankasa se onya KASIEBO is tasty na onya Vitamric na de boss wete sa de odi amboku abokaten kwa na cheso ko no ankasa ne dim esa se nuane nduro ne yesuma gumu se be wonu num bi na ma extra
yi wala ahwode da mu ni nyina da na de abo adwuma CB man capsules be ma wodi no nda ye kan ye se aboso ba na meja pa yo ba ma de asa oju so twa bebo ho ban esan se obesa fifra be adwuma de urade be wadoma ubenya kakra ode be podwe no na afi ye kwa kwahye roba de se kokrama ba betena ba mem tu kokram firi ba mem ko opekra tum krokro ene CB man capsules na bebo ho ban oba wo de CB woman capsules so woba wone be manam na zo woba na ho nya fe kra na se be man jeje ne so a sabi obi wa ne refun kwa obi se na he be ma kama na he oba bia wodi na chire do na adwa akɔhwɛ ya jeje ne so wo he ne utu so ba no aye ne ho mu akie ati timu amode as elastic as catch water hose a ahoma na twa firim no sibi uma capsules be siesie e be che sa skin tight near the nam hose boatwa make nyina boatwa stress wodi abusha emfa adwenkyere ba ko mienu na ye nkoya nim Rosa anin na de ya abode abani opani ene ememwa ha wo se mechia mo papa ebi wa wo ne obi dumbie memma ne mo Germany na me wo nyankopon ka mo na kasiebo no mo famre sa agamachuku so de eni osimitie mu from Brooklyn na kasiebo no testia angasa monchia minua bema bio owotema woni abusua nka ye aka wonu mu adwisu nyina monchia wo mame Emmanuel Mensa so de eni osere ndisi amanyoko munim ne omo ye wo mu skimi ye friend is scheming wo mu skimia mo mo darling boy mama wachena wo matwa ma no na the horse ne ne omo keka no omo se vigilante wo mu ntwase Christiana amaso de eni wose akwie NDC amanyoko no omo kana vigilante groups no da bi omo kan so omo de omo ni bi akroma no omo kan no asem hoso no nye omo de ya na omo kan mientie ya sangide so de ye ode abanie wose mampani dada mama wose mampani ote so na adudan kwa Kufuado wono any father of the political vigilantism wakasa de oye very dishonest once amra bio Edward Ancho so ade ni sweden and wodi efre wose se mampani tumi bua masa vigilante fo ye gu no a ene woso ye ne sa prosifo so wo ma nukredie peripere yo se ye to aba no wokohwe so a nukre no wahwe so ye nya sa de a ye gu nukre a enkosi aga white so de ye abode aba enie one day will be no be sanasem critical thinker so the biaba was a mabuna wagana mate mahuni ma shebedwafo na yom ko video no mo so mo hu hwe wo mo no mo bo mo ho ban no eti sa mo so mo ho ban dia ani ya choje mo a critical thinker de no DJ Smart Genius so e de ni fen so en wodi efre wo se obi a mo ne ho ban ya manyofo de ombo mo ho ban ni o eti se mabunu ne Ghana fo so ya mo ya ba asem ko ara Bobby Big Boss so e de we fi teacher mante e na eba wose nyankopon wonhyira na nado pa wontotoye a wo ye wo mayimu amponsa prof twoko no wodi efri ose se wo kwa kanka samu a yebu baby sani ofru duapa ne piano enra ne na nado ye nduapa ne wafronti ye piano Charles Nyamidi we fra samankese wose enra ne mampani kan ye no enkyene no wodi abetu ye kuromekuro no wabre no Ninsa mo beka de na ye papa ye ti eboaye na na ma from Poma so o se enura mampani na sem bi o kan na nya no kore se nurse fo wa postu bi wo postu wo bia ye nyina wo suna Kasiebo de bram enefie pram to bra de tasty angaza ye mudi komsei ebu obidum bie kwaku adu kumemene Akwiabo achiwa yi Adom ye na wi ye beso mo ne so mo so pashan akwa na ma me sinyam che Thompson na production team no wo mo lidi ye wo mafo wadu Kasiebo dem de wo bro ho tempindi kwa na azu ekofa nsem ne ba ma ye so ne so kroje e de bra mo esi ohene ene se mufo panyina yo wo 5 ada romanti mu de ekoso bia live e wa Adom 106.3 FM ye Facebook wall ye kai mo se bosum ye besimo ne de to so dunsia e kola party e fu asada lands park e ho ne ekwa kwhia wo ba no ahye warrange news for ye de no ye ka mom ye ni agro ne anyi ye ni sansa fincheba na so etu bia ye sori so na ye sori so nso de ye den ka bosem beba na nuachi kwame na aidan nyame nipa wa ba betras na afa enwum to kwaso wo de akonyam ye ni mansa na wo fie kwaso blajali wo de apiam kafo ya de mase ama munyina monitia oh boja don't come here. Only God can stop us now. 106.3 FM. Jim FM 106.3. Only God can stop us now.